Rise Up Academy chuan MSSSB le MPSC hnuaia AO Assistant Grade le SSC le Mizoram Department sang hnuaia nazong mek tatan coaching ahong meka Maths Reasoning le Arithmetic biga phei chuanin top 10 tutor zingami faculty tak an nei bokani course fee hi thlathum chunga tan cheng sang thum zaria chawani a heng simple arithmetic general English general studies le reasoning subject a te coaching an petrina mock test po regular taka kalchho pui an tum bokani study material te a free vekin student te hna an petrin coaching hi government Aizawl college school pui kona tlailam darli atanga darnga le minisom ni inkara nei ani thinani coaching kaldu te le chiang du tan contact number 8798773361 le 6009466629 ate engtik lai po in zo fia theireng an ni Rise Up Academy ilopan vengei don nia clear tu te chibai le vek ule tun tum kan video a chuan Mizoram Sarkar Directorate of Social Welfare and Tribal Affairs hnuaia Hnaruak omte Hnaruak dil theite kan en ho le don ani Directorate of Social Welfare and Tribal Affairs chuan Braille Press Tribal Arts Center Tanshil huna thoktur honorary staff engmoza talale dona Hnaruak te chu pakhatna coordinator post pakhat proofreader post pakhat data entry operator post pakhat bookbinder post pakhat le 4th grade dispatcher post pakhat te ania thlo hi coordinator thakhata sing thum ani dona proofreader thakhata sing ni data entry operator thakhata sing khatle sanga bookbinder thakhata sing thum 4th grade dispatcher kan ti khanin ni tin daily in zathum le somria zela hlodona ti chuanin average in thakhata sing khat borvel a hlodona ni deal tura thiamna nei ngai te han en leila coordinator na deal tur chuanin graduate emo BA pass ni ngai dona ni proofreader na deal tur chuanin class 10 pass ni angaya data entry operator na deal tur chuanin computer certificate thiamna computer thiamna DCA diploma tal emo nilit hnuaia grade O level thiamna khani angai donani class 10 emo class 8 emo graduate tiang kha om chuang lawani computer thiam ni angai donani bookbinder na deal tur chuanin class 10 pass ni angaya 4th grade dispatcher na deal tur chuanin class 8 level tal kha pass angai donani deal tu chu kumsom pariat atanga somthum le panga general tan ani dona STSC tribal kaini tan chuanin kumsom pariat atanga kumsom li thlengin he na te hi an deal thei don ani selection process an en le thuakila social welfare and tribal affairs hnuaia Hnaruak te hi personal interview mangalak vek an ni don ani written exam om don lo ti na ni chu deal tu applicant te zinga interview tura thlanchua shortlisted te ming list interview hun le mun tu te chu social welfare and tribal affairs department website chu socialwelfaremizoram.gov.in khamia khan le department office notice board tar chu ani dorani department office hi chaltlanga omani apply dan turhan en leila na deal na form hi social welfare and tribal affairs office chaltlanga office hun chungin lak chua theani a tin office akalrem changlo te tan social welfare department website socialwelfare.mizoram.gov.in atangin deal na form hi download thai ani bokani form kan download zon huwa chuan kan print out tanga kan print chua kanga form kan fill up to mai donani document thil tel ngai te han en leila highest education zirnalama kan thlensan berna certificate le mark sheet xerox copy self attest thil tel turani a tribal certificate STSC datan attested copy angai boka kan kumza ti chiang thei tu tur document proof birth certificate emo HSLC certificate emo Aadhaar card emo xerox copy self attest angaya computer thiamna certificate xerox copy self attest angai boka hei chu group D dispatcher kan ti tan khanin angai lovani tin work experience certificate kan nei ni chuanin khakha thil tel athadon bokani tin rual ban lo pian phung rual ban lo PWD tan disability certificate xerox copy self attest kha angai bokani ti chuan form kan fill up zo vek nuwa chuan deal na form hi social welfare and tribal affairs office chaltlang office hun chungin kan thelu le don ani
form submit thei nan hinung ber last day chu tun thla September ni som paruk ani donani last day chu tun thla September ni som paruk ani donani tun tuma Hnaruak kan han soitak te kha a nget a regular basis ani don lova nakum sahni le somni pathum mars thlanga tan chau lak ani donani atul dana zrin hatho hun chung hi extend thei ani mai thei boka tin 18 लाख thar levek ani mai thei bokani